أمانتي يا بابانك يا ولد تبوان أنجروا أكيسار لما ولي اللي في أنبياء ربان في ورا وقاس الديتيت سو أن أماتي يا ست دلقي بيا خنت دلقي أماتي يا من أدت دعينا أقول أك والله هذا أباه يا أنا ربي ولد تبس أباه يا ربي بيكم كانوا من أنكب دواتي تبكاتي تبلتي الكانوا دواتي إكجلتي ولكن إلما إسيما لين أرجعت وكم جت ورد برتي تفتوا لي أتجوا زرين تيسيما لين قد أبمت قد أبا زري سرّان وقول ربي نيتين كم مرات أبرا مرات أراتا نم نجارتين كم أمين الرفتين نم تقوان نانجر بيت يا ربي سكرانه ورّا قرتي فيا بربادونو فيسي ورّا رزقي بربادونو كني ورّا علم بربادو علمنو كني يا ربي كيا تظالم نندندين تاك هاجرا تقاف اسم بيروف ربي جبريل إرجم أو زنزم بيف هدو دبرتين كرامك جلت لي ربي هايف تجارسا حق واللال تهدو جرا تنياتا ديرسا واللالت تهيري بجارسا واللالت توان إني جارتي رابر بادو مرادي جتين هاتي تهادا منا غوتي منا غودات جتين هاتي تاكسي سيتي عرفتو بو آمين 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 تكراما قبض سيتي عرفتو تكراما قبض آمين دبرتين برا تكراما قبض جرا تاكاي نوتبيتا ما شاء الله تاكا سارا تظالم نندندين تاكا هاجرا تقاف اسم بيروف ربي جبريل إرجم أو زنزم بيف هدو دبرتين كراما قبض برا وجوه كرامة ربي نتياغو يا ربي كيا كرامة نتياغو يا ربي يا كسبلا كبرني كرامة نتياغو يا ربي يا كسبلا كبرني كرامة نتياغو ربي كيا كرامة نور ممكن ربي كيا سكرني يا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا ربي مواد يا ربي الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم دعائتنا ربي عوا تجرى تبيا كرن تاسي كرن تولي كرن مرا ربي عوا تجرى وأنتم سا ربنا ستا جري هر كرجل كبتانون جري يا ربي ستنو أجاجي ستنو هر كرجل كبتاجي يا ربي نوعوات يا ربي نوعوات وأنت كرن مرا نوعوات يا ربي نوعوات يا ربي نوعوات ورّا نرّا رفودي دے يا ربي ورّا دين کے نرّا رفودي دے يا ربي نرّا دے بيسي يا ربي سكرانه ورّا کرتے فيا بربادونو فيسي ورّا رزقي بربادونو كني ورّا علم بربادو علمنو كني يا ربي كيا يا ربي دعائي تننوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين دعائتنا رب عوا تجلكنا وان يار كجل قبني مرا ديبين واكن ربين کی ستی من يا الله الله يا الله يا رب ركوسي من مرا نوتاي وان كان نيفنا من كان نيف مرا رب عوا تي مرا رب عوا آمين آمين مجايون تک بيا کرتے گتنی تیمو بيا فرنجي كنا كيس جرتي دعائنا كدا جتي ابو مجتي سني رب عوا تو رب کو من كيسا جتي من سي رب عوا تو هر اللي رادو كبار اللي ربي عفيسو فيامنا سناسي سجند سنافيو أبوار سنافيو جولن سنافيو تنمر ربي عفيسو نما دعائي نبير أمانات أبو مرا ربي عفيسو أميني كين ربي سيعفيسو جزاكم الله خيرا ورا إجالة جنو قول بيه وان دبتين كار ربي إنجالة كبته نما ترباتا ممهاقم جران سديتما سديتا بسدي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا رب موات يا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا رب موات يا رب ستر ما تلقانو تلشي يا رب آخراتنا دنياتنا نوتلشي يا رب صاحبا نوتلشي يا رب نما طلع صاحبا نغدي نما سجالة صاحبا نغدي يا رب كيو يا رب نوارانمي
يا ربي بلا الكنيسية نجان وباسي بلالي ديغالي نجان وباسي يا ربي كيا يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله وإيت يا ربي عوض تجاركيت وأنا كان نمر ربي نهاتو آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب سنين رجالة جولتين قالتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب سنين رجالة علينا وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ إيه dhiifama guddaa jechuun du'aan teessan tun natti tolte haqiiqumatti jechaadha tama onnee irraa beektan natti tolte du'aa teessan jalqabaaniin haadhaaf abbaan kiyya wadhabbii qabani. Wadhabbii isaanii kunini jechuun haati tiyyaan gafa abbaan kiyya biraa fuudhe ummama tiyyatutti fuudhe abbaa kiyyatti haati tiyya osoo dhiiran dahin durba jahadeette sanbooda sababa dhiiraatiif jecha haati tiyya abbaa kiyya akka fuudhu goote. Sanbooda erga abbaan kiyya fuudhe abbaan kiyya qabeenya hin qaba magaalaa mana qaba osoo haadha biraa hin fuune jechaadha. So mana katamaa qara dura ummaa tiyyaa san fuudhee isii kennee isii katamaa galche. Sababa saniif jecha ummaan tiyyaaf abbaan kiyya walitti bu'an. An garuu akka isaan lamaa waliin lollee fi an biyya Arabaan dhufee waraa waggaa 8tiiti. So an ummaa tiyyaa asitti dalagee biyya kanatti dalagee ummaa tiyyaa mana addatti hin biteef abbuma kiyyaa marii garuu inni ummaa tiyyaa mana haabituun fedhu abbaan kiyya isiin baadiyaa maagaltuu feeti. Garuu ani abbaa kiyyaan dirqamaanii birriin kiyya kan jedhu dhooggadhee haadha tiyyaa mana bitee baadiyaa baasee magaalaa galche. Sababa saniif jecha abbaan kiyyaa atini jecha kiyya hin dhageettu akka fedha niitii tiyya yoo bulche ajaja kiyya akkamitti fudhanne kan jedhu abbaan kiyya na aare. Ummaa tiyyatti illee akka baadiyaa baate jedhee aare. Haati tiyya manni duraatuu kakatamaa sun manni sunuu kiyya ana fuudhe si fuuyisee qabeenya anarra godhattee gaafa sitti heerumeyyeessa si heerumessi waliin qabeenya godhee akkamitti akkanaan jettaniiti jidduu jar lamaa wali bu'anii angaruu abbaa kiyyaan illee innis balleessuu baatus rabbirraa argataan abbaa kiyyaa ga danda'utti gorsee wanti kun daaddu sirrii miti dhelee gorsee inni kalaasii karama sirriitti fudhatee hin didanii angaruu akkanatti rifanneef callisee mana haadha tiyyaa bite. Amma abbaan kiyyaa faati tiyya sababa mana bitee haadha tiyya katamaa galcheef jecha abbaan kiyyaa faati tiyya hedduu dhaban hagammaatitti hedduu wadhabbiirra jiranii abbaan kiyyaa naguun kumayyuu nan fedhu maa faatee katamaa galchite jecha mee du'aayii haadhaaf abbaa kiyya kanneen akka rabbii walitti deebisee duniyaa tanarratti rabbi isaa wal beesisee qabeenyi kun hin dhufaa lubbuu ilma namaatu asirraa deemti du'aayii naa godhaa akka wallaahi haadhaaf abbaa kiyya kana rabbi walitti deebisee abbaa kiyya rabbiin beekumsa kenna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Dibeen ammaa yoo teeti wajjatti dibamte tunini dibe manamni marti qaboodo as keessaa nama arsii maraa dubbisanii akkana. Arsiin namni keenya hedduu gariin nama hawwata teenna baay'ee dur miidhaa turanii ati dura galatoomi hayyoo ta'e achi baaftee as galchuuf galatoomi. Haaduma harree kan itti hidhatte haa hidhamtee achi duutu jechuun abbeetii illee dhugaa. Ati immoo rahmata godhuufi rabbi si haa galatoomsu. Abbaa keessanuu najaa baafte. Yoo haati ta'e miidhama san keessaa baate abbeetuu akiraa akka rakkoon irraa laaftu goote rabbi si haa galatoomfatu. Abbaa kee hoo rabbi haa beeksisu. Tiyya haa taatu miita rabbiin hin taati jedhe tanatti rabbi isa haa deebisu. Rabbiin adlii jaalata. Dubartii miidhaa rabbiin dubbanne. Rasuulli waan jedhan namni mu'mina ta'ee imaana guutuu jedhan ahsanuhum akhlaaqa nama haala gaarii qabu. Mu'mina keessaa namni imaana guutuu eenyu jenna nama naamusa qabu nama haala gaarii jedhe. Akkuma sanoo jennaaniin khiyaarukum linisaa'ihim wa ana khiyaarukum linisaa'i. Waan jaannabiin caalaan keessan nama dubartii tola oole. Caalaan keessan nama dubartii kabajju. Nabii keenya jedhanii alayhi salaatu wassalaam jedha. Caalaan keessan nama dubartii kabajju. Caalaan keessan nama dubartii kabajjaa godhu. Nama isii xiqqeessuu miti. Namni gariin dubartii hin xiqqeessa. Uumama lafee maa xiqqeessaa qaba. Dubartii nyaata keessatti illee gatii ittiin godhu. Uffata illee gatii ittiin godhu. Bakka bultii illee jiruu illee gatii ittiin godhu. Walaakin ammoo rabbiin dubartiirraa waa guddaa nuu godhu. Yaa dhiira dubartii isii malee hin jiraannu akkam jedhu. Namni niitiin qabne maraataa bara. Maraataa namni jaartiin qabne. Amiin irrafatee
nam tokko waan naan jedhe beeyta nama sheekaati nama kitaaba baratu galeen nu qaraasise biyya teenya Itoophiyaatti inni nama rabbiiti amma akiraa deeme rabbi haa araaramuufi ilmaan tiyya bar wanni jaartii dhabni biyya arabaatiin nu godhe jaan hirribni nu qabuu dhabee kan hin dhageetta geeta sabni ati amma wanni hagana boohartee sitti dhagahamuu dhabuuf wanni nu jennu kun haguma kunoo ijaan argitu tan amma maqaayyuu beeyta argitu Sumayyama jechuu kanaan sitti lasheedha kanaaf baraa ganuma Ilmi nama cinqa namatti mannamaan galtu. Kanaaf yaa ijoollee teenna akkuma sawwanni an jedhu dur miidhaa kanatti ture miidhaan kun hin ta'u gartee eegasanii rabbiin dubartii tana nama akka keessanii niitii isinii godhe nuun jedha wayta nutti faarsu rabbiin keenya nama akka keessanii jechuun maal rabbiin humna ufiitiin odoo beeyladaa fuudhaa jedhee odoo bineensa fuudhaa jedhee bu'aa waliin buufnu nama akka keessanii nama nafsee akka keessanii ka fuula akka keessanii ka rifeensa hin qabne ka wajji taphattamu akka keessanii nama fuulaan wali amma saree dhungata namni gadiin meelaali miidiyaa kana keessa laallaa bareeda hagam bareedu nama jaartii dhungatu yoo argite wal fakkaata meelaalaayi harree dhungata nama harree dhungatuun argitu dubartii harree dhungattu warra saree dhungatu bara dhuguma qaaqaani kanaaf dubartii waa guddaa rabbiin kenna lammaffa zarii wanni jedhamu kun dubartiin alaan argamu zariin hin argamu lammaffa mee abbaan mucayyoo tanaa mana irraa fudhate ka wajjiin dur ijaaratan jaartii taan galchee yoo mucattiin tuni achii mana haadhaa bitte mucattiitti yaanuu rabbiin shakke baga bitteef jechuun hin malli baga bitteef haatetti ulfaadhu ati horii ati toli ati jechuu qaba kanaaf inshaallah wal miidhuun haafuu warri dubartii jettee diqqeessuu barbaaddu dubartii zariin namaa isii malee hin qaxxalamtu dubartii tana laaftudha dubartiin humna hin qabdu yoo ati hiite bakka ati hiite bulte halkan odoo ati itti jallatti walaakin ilma isii malee hin argattu akkam jette warri dubartii tuffattullee ati gowwa zariin tee isii malee hin qadhaabamtu qadhaaba zarii isirraa nu godhe rabbiin kiyya alhamdulillah aram ijoollee hagam qabda yoo naan jedhan amiin hagana qaba jedha ofii eessarraa argadhe dubartirraa rabbi naa hire anammoo akka ambi jedhu san hin jedhu jaartoleen tiyya gaariidha mari isiitu jaannata rabbi naa galchuu jedha rabbiin jaannata naa galchu maaf aadilmaan tiyyaati qaba namni amma qabeenna hagan himne birri hagam qabda yoo siin jedhaniin himtaami gaafa fuute ganaa rabbi si argisiisa ijoollee waan haga qabduu himta haga inni baratellee hin himta mucaan kiyya tokko kifilii 5 qara kifilii 6 gahe kifilii 1 gahe ittiin fudhata nam tajaarsaa qajeeltellee rabbi haa eegu tajaarsaa haqa wallaalte hedduu jira ta nyaata dhiirsaa wallaalte ta hirriba jaarsaa wallaalte ta waan inni jaartirraa barbaadu maraa diddu gaafa barbaade nyaata diddi gaafa barbaade hirriba isaa wajji rafuu diddi akkasillee qabna bar dubartii qowwa ofii haati kanaaf heerumsiifte isin ammoo yoo achi dhaytu jaarsa azaagooti akkanaallee rabbi nurraa haa qabu haadhiin silsila natti kolfaa jirani la dubbitu garaa gahe gaafii xiqqoo wayimee maalo ustaaz sagaleen kee gaafii xiqqoo wayitiin qaba maal jettan ustaaza kiyamma Ayyemee afacha namoonni as jala as gubbaa jirtan kun afachume Sumayya ifama takkaa ni gaafatta afachu ni gaafatta sin ni gaafatta fuuldura koo ka jedhu kuni jirta maaliif namoota hedduutu gastirra ergatee jira nama wal jalaa buusaa yoo seensifne wal namni gaafuma xiqqoo Abdurrahman illee afachu ni gaafatta dabareen kan keeti fuuldura koo jirta Aja bareeda barka jabaadha yaatatu isaanillee kanaaf inshaallah mucaa Abdurrahman dubbadhu yaa Abdurrahman
dubbadhu yaada kan kee ibsadhu dandafis. ربي أرقدتو ربي شيطان جدوا باسو قند مرا ربي ولا تاسسو بارك الله لكم مين من برا Sumayyaa dubbadhu amma Sumayyaa dabareen kee. Ustaaz amaanaani akka gaaffiitti waasin gaafachuu barbaade beektanii ustaaz.